size la le impande le eniswasho futhi le impande eniswasho le lena ngicela ukuthi sebenzisa abantu obenhlanhla le ayeke kulwele uma ufuna ukulwa thatha le enompinda le ayenhlanhla ivule inhlobo yenhlanhla le leswasho lesi uyafutha ngaso uyageza ngaso uyaphalaza ngaso uma ufutha uthela ukugcwala isivalo futhi ufake imali emhlophe ufuthi ukhulume konke ukufisa ukubona kwenzeka uma uqeda ukugeza le mali emhlophe leya uyayichitha bena lamanzi lawa ya uyayichitha mbe kubalekile uqikelele ukuthi singangeni asingene etoilet singangeni etoilet nawe ungachithele etoilet qeda ukufuthi uchithele amanzi ufaka amanye amanzi ugeze then usuqedile kuthi ekseni makusa langa lingakaphumi uthathe futhi ngalendlela uthele entweni yakho noma ubhakede le 5 liter noma le 10 liter ufaka amanzi abandayo bese ufake 1 liter yebisi 1 liter yebisi fresh milk 1 liter yebisi bese uyaphalaza ngalomuthi phalaza ngalomuthi kuvula yonke inhlabo yenhlanhla la noma ngabe ufuna umsebenzi noma ngabe uyasebenza ufuna ukubamba umsebenzi yonke inhlobo yenhlanhla ikhona la yonke inhlobo yenhlanhla ufuna udonsa imali yonke inhlobo yenhlanhla uyazigeza uhlala uhlambulukile imali kuvume imali iqome ungahoni namhlanje sasawona imali abantu abanganamali isandla sonwabo kunempando ethiwa isandla sonwabo sesakhuluma ngayo ibamba imali ibamba ukuthi umsebenzi ungapheli mangaba akafinyeleli emandleni isandla sonwabo ungabe uncenga la kwamanje so mangifutha isikhathi esingakanani nanoma i5 minutes nanoma i10 minutes akudepend nje ukuthi ngifutha isikhathi esingakanani mawufutha 15 minutes or exactly 15 minutes yes ungasuza isifuthweni kunabantu abafutha bese bayasuza isifuthweni so usumusha lempando leyo direction ke manje ngesenze into emele ukuthi uyenze sibambe ungasuza esifuthweni lo msuzo okuphasa yamoto esifuthweni umsuzo uyitrap ofuna ukuthi uyazi njani into le umoya wendlala noma wempumelelo amakhosi amabili lawalwayo so uma uzendlela empumelelo esemsebenzini sosho lesi lenkosi yendlala eyushize inkosi enhlupheko izofuna ukuza ngamaqhinga ukuthi kulwise ngakho ngaso isikhathi umuntu makeze izinto ezomphumelelisa kuba khona ihime nevunguvungu ezenzakala empilweni yakhe ngifacea which direction mangifutha noma kukhethekanga khethelekile kakhulu uma ngabe usebenza impande efana nale ufesa la kuhlawula ngakhona ilanga isikhathi sokusebenzisa noma yini noma ebusuku noma ekseni that's a very good question uma uphalaza ekseni ngakahle uma ufutha is either ekseni or ntambama hayi emini thokoza alright khehla ngiyazwakala yilo nje kuphela ngifuna ukukwazi siqhubeke njalo pause hayi